Good evening. Nag-Miyerkules Santo ladikal ay Kurkuros ladikal mangga kasla mag-Biyernes Santo adagos taro pa yon. Mabayag pa iti Biyernes Santo. Hampay nga dete kasla dete hangkay nga agdigdigosan kagasan data 40 days nga hangkay nga agdigdigos no iso orayan nyo adupay nga kinaangdod nga nangati ko na nga radikal manggahan ang ati panagayon no wano pa nag-abstinensya ko detay gulo-gulo ta buhok mo hanggang sagsagay sa hanggang digdigos dapwa-dapwam tabagi mo sila ako nakalidlid ay nga detay kasla ti ko na ati panagayon no panag-abstinensya mo ipadpadlaw ngam di pusong agbab babawi di ko na detay di pusong ikarkarigatam nga dalusan ngam hamong ipadpadlaw ang detay agay ayonoka kada kayo magka good evening ko na good evening kasalaw ka lang dati matayon data rupa yun adayo pa'y ayay gaputa bagka niya yun ito panaratan ti dagdagayo ayan may ringat amoyo ti ringat agringat no kanayong kadbadbadag ti ringat ti sakam agrangyad agringat mataan nagringat ti sakam kano ka agringat matasubil mo haan no naguyod mo, nagsakita, hindi man dagajay. Well, sanitary ti ikabil mo tapno kwa. Da kayo masabali mo ti agring-ring at adagita mo make up yaw. Uri lang agtip-tipang. Kaya ayan may agring-ring at ti daga. Kaya dinagawid at dinaminsan. Nagsasango kami kadagajay habang agtrab-trabaho dagajay. Pagtrab-trabaho ni ading ko. Pagtutungtungan da. Di kano akin nga to akin nilang. Di padanuman na nga mais. Kahan na nga mo. Masadot nga mapan mangipuon da kami gamin kakadapuon ka sibugan ha nga dati ipalayas mo tapaya taglayos yakin ba nga taltalon di hammo nga talon iso kunan napanggan nagpalayas basit la gasolina tayon apaya nagpalayas yakin nga to binaybayan na nagpapanag ayay dejay mo palayasan dan tinapalayasan kanya basol dagarod kunanda gisuda sag gaysa tanaringat di ayan mi narigat ti kumunot ti danong iso nga agmulmula pa idi sursurutan di kaskastada nga ito nga iabay di ramot na pangramot na kaikam ti plastic uno tubo gaya tubo ti kaway bulo tapno isot pang sibugam tapno mapan nga direkta ijay ramot tano ijay nga to nangro na nakatangkayag ti init isibsibog mo pala ang agib evaporaten ti podot na iso nga hanga makadanon ijay baba ay kanalaylay to laeng kasla data rupa yaw kinagasat dayjay nagasat dagiti adda asideg ti danom hindi mo nalang to da di kumain ti pagayon ng tiwaig nalang to jay kakastoy diti umuna nga maibasa ti agtalet kani Apo Dios kunana kasla mula nga adda jay asideg ti waig ado ti makunnot na amoy ti sa unga kunnot kakaawatan tayo haan madimo ti English na ka sumakdo kumun ja kamo ti English ti kumunno saltap ko na yung atan kada jay igit ti waig di madya nalanglang to di jay mulad jay kakunana diti umuna nga maibasa no na nadlaw tayo kunana kaslala tay ayan na ganan kasla ko naububbog ti biyag na no asidag kini Apo Dios kustumot kastay oray siya kakastimot ti pampanunutat imagine nyo ti bagbagak pa'y kadagiti tao awam pa'y ti pamilya nga managkararag kin inyanagan dati agtalag kini Apo Diyos nga haan nga nagbalay git pamilya na no addaman man mano addamo dagiti adda sanikwana adda kukwana adamo pagalaan da ko adda mo trabahon da ngam no awan na pulos ni Apo Dios ijay pamilya ka ijay awan na pulos ni Apo Dios ijay ko kada ka ala agi inagom aga apa hamang agbalay gi agsisina mo dagijay nag-asawa pang pamilya ilang kay man agpanunot sa balin dati bagbagi tay ti panunuton tayo nya Huwag nagpaiso, no, awam pa iti pamilya, nga nagtalog kini Apo Diyos, nga nagbalay, giti kayat da iti biyag, adaman nga amin. Tapaya, jigarog bendisyon ken grasya na, kumunkun, no, damor nga, as-asidag ka kini Apo Diyos, damor mat nga makakunot ka ti grasya na, han? Iso nga damor nga masidag ka kini Apo Diyos, kumaaka,
Makikita dumaan na po Diyos king ka. Ti karo na ka, damor mga makimismisa ka, damor mga masidagatin ni Apo Diyos ka, alam mo, ti mo marinada king ka, kung kunado ka, at din demonyo na. Madimot nga, maibangkay na niya. No, kung mano tayo, damor ko mga mas asidagtakin ni Apo Diyos, agad ti kung kunada ka, sumangsanto, sumaysaya at ti kababalin na, pumakpakumbaba, hindi niya kumamat Kung na nagpindas dato'y salmo responsoryo, niya ti kunana, nagasat ti tao, Ati apo ti pagtalkan na. No, duma ka tendency tayo niya. No, kapigpig sa ang nagtrabaho, kabilbiligan ta income mo, kabilbiligan nga kumita. No, duma ti tendency tayo ka, kasla malipatan tayo ni Apo Diyos, siyak. Siyak ti nagtrabaho, siyak ti nagbusiness, siyak ti nagbasa, siyak ti nagsakripisyo tapno maipromotak. Duma ka malipatan tayo daya. Into no kwan, malipatan tayo ka, di bagbagi tayo ti panangipagarop tayo nga paggapgapuan ti grasyan. Into no nasobraan, lumakay bumakit, dayay sanikwam, uray kas ano ka ado, uray kas ano ka dakkel ta income mo, into no agngalay, agsublikan to malagin Apo Diyos nga agsansanto rosaryo, agkapso takon Apo, inyan tula dawat mo, i-extend mo ka di, uray dwa tawon lang bibiyag ka. Uri katangam di hospital, uri bayadan di hospital, handa mo ma-extend, tula pampanunutan mo ka, pangasim Apo, i-extend mo ka di pa, uri dwa tawon la dato, biyag ka, adamog kwartam, handa mo mabayadan. The same. So kung nagmayat na di ko na nagasat ti tao, at ti Apo ti pagtalkan na, uri gipit ti karir tayo, di kapintasan nga kasisiglatan tayo, nagiti kakabsat tayo, ag-double job ta kadako, napintas lata tayo, ag-sublikin niya po Diyos, hantay liplipatan, tinagsakit nga panunutan, nagiti kakabsat tayo, kakabagyan tayo, pamilya tayo, ala kapigsaan di karir, ala double job, handan na agina na, malipatan din niya po sa kararag, intunukuan, na-overuse di bagidan, nay, nagsakitan di kwartada, na pan di hospital, na pan di sa nga bantuon nga agas, sadan to kano aging jajaging ng pila yan aging jajaging ka 5 trinton 5 di may sasaka na 3 di basbasit kahaan nga mga kasjay isong ako na dito ti panagbiag tayo may kas lang arod di kasar itiragsak ken liday nya salunat ken sakit ken salunat nadala to kumaan ni Apo Diyos. Magrigat di sa tayo panunutan nga sa kunakon nga sa tayo tula agpakamakam no dandanin. Nagmayat na ito gaspal niya ti kunana umay pala ni Apo Isos rugrobyan na pala ti ministry na kaibaga na nga agtuok to parigatan dan to inawat nan nga dakas jay. Kanya ti kunana tagtarigaga sumurot kanya ibaklay na ti krus na han na mga ibaga nga tagtarigaga sumurot kanya wow agjaljali bilaeng apan agpaspasyar nakasikawil hamot apay nga cross apay nga nagriga mo ti gumayom kini Apo Isus kaya mo tag sumurot kini Apo Isus ti ibaga na ka cross wala nga mabalin ko mga pachil-chil tay laeng na sumurot tay kumakin ni Apo Isus han nga riti pakapi-kapi tay la kumamang agsalsalong kape apay nga masapol a cross ngamin ti kina Kristiyano tayo kasingin na ti cross anya di jay panagsagaba nga agibtor isakripisyum di pagay ayat ti bagim isungarog ti kuatay di kalman korkoros niya isakripisyum di pagayatan ti bagim para ti na espirituan ti pedem di pagayat ti bagim tapno maitanok ni kabsat mo iso di gayat kasla ko may nga ama nagmayat mat ati amang barbar deklatan nagmayat mat ati amagin inumlatan agaw-awul latan ngamhaan nga mabalin para kanya na dijay masapol nga agsakripisyo para kada dijay anak na dijay ina agan anak latan agpaspasik silatan butog ba di anak na kasla na lang nga anak agsakripisyo para dijay anak tapno sumurot nga responsable nga ina responsable nga kasi mula tagbasa kita anak tayo nga basbasa mapangan pa na mang misa jay ay space no bigat pinning and anya na ganyan lighting kada kitay midwifery kano handa nagsakripisyo dagito handa nagunod day jay
Kasi malaan di biyag naglakamot ti agaw-awol nga hangag basa dagiti no masadot kang galat agawolen agawid kan galat agaw-awolen ngam tapno magunod mo ag sakripisyo kasi mo ti espiritu ang abiyag tayo idardarirag na nga dagiti hanga maibagay ti kina Kristiyano tayo no adatang tangsit na isakripisyo nga ibatan nga agom na isakripisyo nga ibatan no kinaman naging bubukod di pampanunutom ikam mo ni kabsa mo no naparaborang ka go. Tano dyan bagbagi tayo ti panunutan tayo, sino pa iti kasano pa iti pan nakasurot tayo kini Apo Jesus. Tapayan namin nga isip pagibasaran tayo. Lagi po nyo ni Kristo, awan binagi na. Imay nagtanok, Diyos data abim ba? Awan binagi na para bagi na. Para amin kanya tayo, datay nga narukop, datay nga nailumlum ti basol, datay nga nakapsot, awan pan nakaikari tayo, haan na nga pinanunot di bagi na ti pinanunot na datayo. Nga nakumanukitaan tayo kaawan serserbi tayo ti imatang ti Diyos ngam di manon kati kunana isuday jay nga kunana ni Apo Jesus dagtarigagay nga sumurot kanyak ibaklay na kas di mo termidan tayo ag sakripisyo tayo magserserbi agay ayat alahan ang maawad di para kanya tayo nga mahaan ang bagbagi tayo ti pampanunutan masapol nga itulong isaranay tayo kani kabsat tayo kunana nga ruti kina Kristiyano ka is all about love. Kas anong agbenepisyo di sa bali di kapsa mo di pamilyang kas anong nga matulungan ida kas anong nga maitanok ti biyag danong kakaasida di mo ila ti tarigagay na kada tayo katat ta panahon ti Koresma haan nga tuok haan nga cross haan nga basol no daduma pampanuton ti Koresma si mana managbasulak na i-cross ni Kristo haan lang nga dayan. Nag-ukorisma ko na tayo, ti panunutan tayo, di ayat na, nga uray awan na serserbi tayo, intan ok na tayo lata, imay na tayo inarakop, imay na tayo inalangon ti basol. Isang nakitkitaan nyo dito si Manak, ayat, may ikadwa namnama. Kanya tayo adalata namnama, uray managbasol ka, addan tulata namnama ti panagbabawi. Uray mailawan ka nga mailumlum ti basol, ti kayat ni Apo Diyos, adalata panag. Babawi. Dahil ti kaya na hanakas la kanya tayo dumagaminan nga na ikursong ni kabsa mo ala ipaya mo matan na ikursong ni kabsat mo ibaleng mo matan haan nga kasya ti kina Kristiyano isugar nga iguyuden tayo ni kabsat tayo agsublikin ni Apo Diyos ala kakabsat no tarigagayan tayo ni Kristo panunutan tayo no tarigagayan tayo ni Kristo isurot tayo diwagas ti panagbiag tayo kitaan nyo Kaya no adda kanyam ni Kristo, dagiti tattao. Dagiti palaiwan nyo, dagiti tattao nga makaamo nga mangparabor ti kaaruba na, mangtulong ti kabsat na, mangingato ti kabsat na, di grasya na kasla agput-put-put. Amuyo mo dagiti adda imot na, kasla nagsaltek. Amuyo dagiti kasla nakarigrigat na sumrek ti grasya kanya na, madlaw yo dagiti. Di na pa amo makimisa imot, kasla nagsaltek man dagiti. Kaslahan nga pa aw kasla nagirot dayjay parabor iti biyag haan kakabsat di pa nagtalet ken ni Apo Dios di pa nangited ken kuana ti amin tayo alatatta rugyan tayo pampanunot nang rugi di kalman 40 days imagine tayo pampanunutan tayo anya mo dagiti banbanag nga isakripisyo para iti bagi tapno matulungat ti kabsat ko umuna pamilyam agbenepisyo ti pamilyam maikadwa dagiti kaarubam anya mo ti pakari na anda nga Kristiyano kakabayatan di pa nagsakripisyong tapno maitanok da. Kasi agbunga di kararag tayo kaagbungbunga ano awan la bunga na apulusan ay jak amo no papaparan tayo jak amo no pagtungpalan tayo. Alag kakararag tayo ito tayo kini Apo Diyos ti amin tayo kumunot tayo ti grasya na tapno nalangto tayo iti imatang na. Iburay tayo dagiti grasya na tapno agbenepisyo Kristiyano dayta.